Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya jawadu ya ma'bud ya rahimu ya wadud birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Sayyidi ya Rasulullah, assalamu alayka ya Aba Ruh, assalamu alayka ya Khatamun Nabiyyin wal Mursalin, assalamu alayka ya Taha, assalamu alayka ya Yasin. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi para alim ulama, para tokoh masyarakat, ibu-ibu majelis taklim, para pejabat pemerintah, wabil khusus yang kami muliakan Akhinal Fadil Mukarram, sahabat saya di Nahdlatul Ulama. Beliau kami satu firqah ya, satu jamiah. Mudah-mudahan beliau diberikan keberkahan hidup, dan terkhusus kepada seluruh jajaran pengurus dan juga panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Muhammadin nabiyil karim. Angkaki napasita rupa po Allah Ta'ala ridalan na iyon roma barakay. Apa aga-aga ilulungang dalam satu waktu. Nomor siddi angkaki ridalan on roma barakay. Yang kedua dalam satu acara, yakni peringatan maulid atau maulud. Ya. Kayak cocok. Maulud apa maulid? Ia komakadaki maulid, peringatan maulid berarti peringatan waktu kelahiran. Ia komakadaki peringatan maulud berarti peringatan terhadap adanya Rasulullah di muka bumi. Si salah tuh. Yan tu ampai idi ogi etau panritata dia tu nang kena kada maulid makadami tu mammaulu apa nabi tamimatto na paringati keberadaannya. Iya, jadi ulama kita itu tidak pernah mengatakan imun rito maniatu nah kada mammaulid itu makada manam tu biasa mammaulu. Iya. Apa iya kau maulid tanggalnya 12 Rabiul Awal. Ulan nami buat dingi peringat ya so karena waktu kelahirannya. Tapi iya kau maulud tidak ada. Tidak ada waktunya. Kapanpun. Karena beliau dihadirkan di muka bumi sebagai rahmatan lil alamin. Angka gede ni sama bicarogi. Macam mana mau? Ya. Jadi tapi aja hati-hati ki nasaba iya tuh ko salah tapuki salah itu betul kan mammaulu ya ko layulan ni mammaulu sebesarnya mammaulu tahu matomal lagay telo. Meka mi taimatu nulega per
Yang kedua ya sange maulu silalo na ipodan na lupaywi. Maka maga pacar na sama kanja aga nasa desang. Nah, itu ya sama maulu. Ya. Jadi sebenarnya yang kita peringati adalah kehadirannya Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin. Angka sere nasoro sempaka tasilang karena ada yang buat postingan mana tahu dia nama maulu iro buat postingan na pinre ipoto na guru ta Profesor Dr. Nasaruddin Umar mencium Paus Paulus. Nah kemudian bikin status di bawah, maka sudah 100% masuk neraka. Maka dah tahu dia nama maulu ya. Magai kini nisangi sejarah na nabita. Rasulullah setiap pagi datang ke pasar jalan kaki membawa makanan. Niga tahu na bawang andre orang Yahudi yang buta. Nabi tertimpu iro Yahudi oku pasai. Kadangkala Nabi mengunyah makanan. Napana haluskan, napana timpuran Yahudi. Setiap Nabi menyuapi, setiap itimpu Yahudi de napa aja tuliman nana. Aga napodangi Nabi tak apa tahu buta. Nasang aja lalu muat dapiri Muhammad tahu patujannya itu. Padahal Nabi tanah timpu. Hati-hati kok ya sangi Muhammad. Tahu pas sehere itu, de tu gaga tahu ko dape ko tu nak karena mana sehere, aja lalu ia rupa sanga ko abelai lalu ia rasangi Muhammad, padahal Nabi tanah tu ditimpui, Nabi tanah haluskan makanan, Nabi tidak pernah memperkenalkan dirinya bahwa saya lah Muhammad. Nanti setelah Rasulullah wafat, kemudian digantikan oleh sahabatnya memberi suapan, tapanesan. Nasa denah ko abate na timpu ka iya besetan niya na. Nasa bayaro na bitta pura pinamma anrena napasina timpu. Pia Bubakar timpu silalo na napatama sih. Iya naruta panisa nasa taniya. Nigay ko nasa iya sahabat na. Mati niya tulit timpu eko. Saya yang menggantikan untuk memberi suapan kepadamu. Kada nigayar maka dia adalah Muhammad. Meneteskan air mata tidak bisa berkata-kata kemudian dia bersyahadat. Maka daka bikin itu mo pinabita. Nalot timpu iya ro Yahudi o kupasaya makor. Naitay on na iya tawe pakaperiengi gurutah. Maka daka wat di maka dato tamirana kanabita. Karena dia memberi makan kepada Yahudi. Hal kecil yang dilakukan guru adalah mencium sebagai penghormatan. Bukan mencium berarti kita masuk ke dalam akidahnya, tidak. Makanya Nabi diutus bukan rahmatan lil muttaqin, bukan rahmatan lil muslimin, bukan rahmatan lil mu'minin, tapi rahmatan lil alamin. Ini perlu dipahami. Kasih sayang kepada semua. Loko alangnya. Yana tu ampe dia nawat di gau bawang, watak kalewe aja mu gau bawangi. Binatang yang kau mau sembeli, pertajam pisaumu, tarik mata pisau, magai supaya dia tidak tersiksa. Cicak boleh dibunuh, tapi dengan satu pukulan, magai. Kau cicak mau bampan mati, kau tidak menyiksanya. Karena ketika 2 kali pahalanya berkurang, magai itu kasih sayang kepada binatang. Mage mukobar kasih sayang itaw angka makun ray WTS asumadak kami na pinong na jamit tama suruga angka to makun ray ahli ibadah manre mi na maruka cokin na tulimanyong manyong nalay lobo na natongko kangi cokin na lupay lagay patongko na mati maliwasa cokie maka dia masuk neraka karena menyiksa binatang. Hati-hati ki di papiar manu-manu Iya, hati-hati ki. Opo dami man ni. Iya. Hati-hati. Inilah ulama kita dari dulu itu menyampaikan. Magai. Nasaba untuk keselamatan hal kecil bisa membuat kita celaka. Anu mabcek dek. Wat di nasaba itu salama.
Tapi kebalikannya, anu cek dek to, nawat dito macilaka. Makanya perbaiki ibadah. Anjaki pakasiweta, pakanjaki susumpungat talo pada tarupa tahu. Kemudian tapakanjaki wi akhlak dan kasih sayang tak kepada semuanya. Ini, jangan mencaci, karena hidayah persoalan napo Allah Taala. Ternyata persoalan ustase. Ya kini maka dah maingat pite ko macara ustase na maingat tahu. Tanya na pacara mapamaingat tahu. Amurena na bawa nabita, manas sa nabi, malaikat Jibril dampingi, siya ganna, malaikat dampingi nabita, tapi denule patamay salang amurena nabita. Kapire mo ina mate. Makko manibate na nabita makuraga. Napodang he amure, as-sahada ko, namodi mo sampaja jolo. As-sahada bawan no, waktu namadang. Iya ko mas-sahada mo ko mure, iya pamangan-ruan-ruan ko kyulo na po Allah Ta'ala matu, urus aku. Tapi angke bu jahilan nasa de ya mau sahada. Lau poda manang ya na apo mu maka dalari mu melo na mate. Aga nasa more nabita taro nak si bawa itu. Dia tidak bersahadat. Tetik we matan na nabita mate amore na dia na sahada. Karena Allah tidak kasih hidayah. Apa yang terjadi? Tak kajanna nabita. Ia lewai dio. Aga nasa nabita. Namomi cuputekumi. Narekot tapai oko wai diona. Dia nagesay api neraka. Namicui nabita waidiona. Tapi di saat dimandikan, talepikan hukunna nasabak malampi sehingga dia tidak basah dibawa kuku jari kirinya. Ia naronola api tama natunun nasabak tidak basah semua karena tertutup oleh kukunya. Ya kupung Allah Ta'ala makin orang isi dia agak-agak dia gagal lawayan. Hidayah bukan urusan penceramah. Aja tak kedaya menemak dakwah nak pemaingat tetania. Urusan tadi pak dakwah hanya menyampaikan. Urusan hidayah itu urusan Allah. Tania aselik na itapong Allah Ta'ala. Tapi akaresota. Semua. Warang parang isapa. Tania galak ta makareso ta sogi. Ya kini galak na te makareso na sogi. Dia naga coyoli sogi buruk kepala buhangi. Dia naga kecoyoli sogi patasih. Iya, tania. Seandainya kekuatan dia nagaga. Tahu mawatangnya nama kereso sogi. Ya maka daki baca-baca, tania. Pak kini baca-baca pasogi teh dia nagaga ustaz mamotor lo macarama maka pelak lutumanan. Pak ni samanang ustaz pak dongan na sogiran ni. Karena ini gare. Maka daki ungka ulaun nang kaparamatan nang kagan nang kasimana. Angka pak balu pak menderita mau pasasopeng. Dari total masidra. Telu kopor ulaunna. Tapi mamotoro CD ini. Kene dena saki kawak kana lepok na motorok na tak dena. Padahal telu kopor ulaunna. Degaga. Kadangkala saya itu pak tersenyum. Micawa kak. Madari makadaka. Piko je caranya tahu. Saya ke Kalimantan ceramah. Saya ke Papua ceramah. Kadangkala angka jamaah milau pak dongang ngasogirang. Padahal. Ia roto milau pak dongang ngasogirang. Telu ni otona. Tapi iyon ruye milau pak dongang dia pagagah. Iya, sangage baca-baca Pak Ustaz na nenrek dale ati kila telu ni atu mu ku ya na pakama motor. Mana kau ku ya milau pak dongang. Mestinya ya mimakutana kana kamu baca nang kau tahu telu. Iya, tapi begitulah. Doa tania wacana teh makareso tania. Tania nasabab pak dongang. Tapi Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Bukan kepada siapa yang bekerja. Iya. Kita pakai jak ya. Ia kodale. Tasapani aja terlelungi. Asapa dale ki aja terlalu dale. Maka ada bedaan Ustaz? Pada bedaan pas sapa manu si bapak lalu manu Ya ko pas sapa manu. Ada nama susah tuh. Lalangnya minola, dia tu pernah lari-lari. Iya na puro na joka, kalau mapisau ni, pasapa manuk ni tu. Iya ko pala lumanu, sepisan dalak na tu. Pala tansi na sa jari manang, pokok na kacocak keke ginola. Iya ko pala lumanu, kepala lu dali mako toto. Labu niya sutul yang kamu pi mapangere-ngere. Iya, dia panano pasang paja subuh tak denia lena. Pala lu dali itu. Tatik dua mo pinang ka ko pasae. Iya, mabela baraka.
Palalu dale make tu de na siaga na lolongat tu napa ni kong kacinam pada tak deng pak nunde nak baraka. Iya masyepi manu eta ciori ya tu manu e denoni ko de na no malaikat tate sia no ni manu tate sidi te 12 no i malaikat penjaga sepertiga malam tate sia ke sinoni tate apa karena malaikat penjaga siang itu turun sebelum subuh menrek macek ke manu sebelum apat tanah noi masyepi tanah nono magai nasaba nesang rewa pi malaikat ena pakino kita gare manu 20 nak na manre manang makarek-karek ya ini cik dia nak tatu 5 selang nama-nama gare makanya perbaiki sampajangnya tapakan jaki iya nama kanjamu sampajang insyaallah maka daga hubungan ustaz puang Allah Ta'ala maka dah urusi agama aku nanya ngurusi linomu nama kaje gampang maka dah naik to masapato je to marep-rep je lo galung ustaz waktu repai agame maje paloki galunge maka lo masapa-sapa dale pikko je yasang mual lupai malekoi dale dengan alasa sapa dale pikko yasang na punana tu dale moli kalau masih yehe wasa maka dah hayalah sholat lo itu masam pajang hayalal falah lo itu pakala wina pakalangi lina dina lo tiga rehe jadi lo itu pakala to lo masih gie ya kota maki baca Allahumma ftah li abwaab rahmatika tabukar nga pintu pamasih pun maya kay ilaw ya kota masuk Allahumma inna as'aluka min fadlik ipot talinga dale malabi nama kaje tu kanjai jadi loki maka dah atau gaje kututulo masih ge Pak Ustaz sali jama-jamang aja nah tanya aja galak na teh maka reso ni paturung dale tania galak na teh Pak ya kini Pak Galung yang kini maka Pak Galu magala teh Mak Galu na lolongat dale na dia naga Pak Galu dia na dupas iya na puranator aja tak kada pada jama-jamang wat dijaji dia na pada dale aja na to mabela Pak Pameng biasa dita Pameng si gandel lo mameng pada totomeng ya matoro papakinan rena si bawang o kumatiro tuda pada mak dempa cik itu 5 beso cik itu tak ajan lah manasa pada zaman si gande to palaw no magai nasaba iya dalle anu puranator pong Allah Ta'ala tania makar galata makareso ni de anu natoro memang de panato jaji na patantoy angka malaika isuro bagay de nang kana salah alama ya ko ki bolata menre ina ko bing bolata na pendre de nang kanendre ko bali bolata madari minatiti po ko to sogi iye to sogi pamalengi matu yan to ampay makada maji ano na silap foto na dali na bingkile melonala apa de na pasu pasidaka ina tu nak kena nabita as-sadaqatu tadfa'ul bala yaitu pas sedekah na tola abalai apa iya na de talak gai tak nak naik musibah apa hak na me matawe maka na magi ji ano tu maloli suci matin romatana maloli sulo doktor na de jega alasan la sa tau seke ya tu aja na mega pakutana angkanan ro kututannya hakna na iya ko makan jai sakka na te napa makada makan repi aja tama selang na iya tu api ya minanre ko carepa ropo ya ko dega ropo na de nanre gapi gage ko dega ropo na de ya kong ka ropo na pasti nanre waram parangnya sakka na carepa na tu ya ku ipasui ka mapaccing ya nang kagaga ilaga na mapacci berarti ropo na ilaga ya nang kagaga de talaga isakka na nanre api ita ni gare Nabi Ibrahim de nanre anre ko de na sidakay agak terjadi patapulo sona patapulo nino kulalan napi dengan reapi apa sifat nabi api matunu ya kona lagay po Allah Ta'ala dengan kamakiro sifat nabi pisoy makira ya nilaga sifat na denakan kamakiro tanya api ni tahu sifat nabi itu makada api sifat na matunu ya kilagay tegaga pada wae ko pure palay parede si bawai biasa ya ko de narede ni pacuru lima makanya mah tapi aku mapalai pabuka iku ilaga ya ro palana kade na pabuka mako mati itu api ina tu nang katong makan magi de nan re api bolana anu lalu mo api makanja ite de garopona
Iya, tapahang ya. Apa itu apa pacingannya pa memang tahu pa an-nadhafa at-tuhuru at-tazkiyah az-zakah. Ya ko makade an-nadhafa paci carepa nitai mata. Ya ko makade at-tuhuru paci hakiki, ya nanti bisa jenne. Iya, itu dah kada guru te ko pura ko makballe ai lo nu jenne pe amang. Pura ni mu pagi jenne mu makballe aja nu pake masam pajang. Ya na pura nu pake ka jili-jili. Sulaman mo tan ko ya ai lo nu jenne. Wakil. Kemudian at-tazkiyah, yaitu nak ada tazkiyatul nufus, penyucian jiwa. La satu kilala ngati, iya nang katau madece atau masusah kue. Lasa ya tu. Bali boleh mi malio to nai di masusah. Lasa ya tu. Iya nang kai ko nasa na cicil me tu maja ko na cicil na tanati ko suruh wajai. Maka to? Iya nang katau mita dece na masusah papena di talasa ya tu taburai lalu ya leta. Apa dia na pita tu dia na pita. Iya saliwangnya maka ballo. Namo kincolongnya saliwangnya. Pakai ni aga sana jero sakingker. Nah sakingker mo jero sana mo. Agami. Sakingker. Ya miria isau pau. Skincare. Aja na tapake akorong. Karo pa bulu skincare so gimana nih? So kita langga-langga. Nadita mana mo yaro capuri. Nasa macanti aga macanti ko malalei. Nasa maputi aga maputi ko nawalanya so pada ngurap purai naso. Kecuali lah kay tamak na memang ay makna upoji ko pada wita Cina. Di mani. Gitu. Ajan pak maputi rupan mabolo liman. Tapi dia tu kagak ko dia. Dia kagak bu. Dia kagak dia nak ko. Iya, jadi aja anak babu. Jadi ia lasa he. Maka dia tazkiyah, ia perlu he. Ia natu sikiri, la ia le sikiri. Astaghfirullahalazim. Pacinya roh. Allah. Sikirnya ruh itu Allah. Dia komeki pekerja kita tepat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya roh. Pegai membaca itu la ilaha illallah supaya dikuatkan iman. Namarat jingi bisa ye. Ya ku ya saliwang ini bolo we ni sabungi mapacin ni. Ya ku ya namota sabungi kasiratu cato mapacin. Ya natania sikiri ca mapacin. Iya. Jadi pak bisana atie sikiri. Pak bisana atie asa barakang. Iya. Jadi ya nang katau mita decing. Pak mi katau makot. Pada pade mak balu. Tulitarale balu-balu na tawe na sai pura memang gid gesa-gesa nuku. Tahu patan re na bata-bata. Na de na mungkin si sele dale ta. De na mungkin. Naita malaika e bolata. Na de pa na to jaji ni patan tu dale. Ang kami dale ikodong. Ang kato dale ipatan tu. Iro dale ikodonge tomak jama masih dekat na buka pintu na dale. Jadi ako tomak jama nang kadale itu keadilan Allah. Tapi ya kodena tomak jama nang kadale ya dia sepam masih na pong Allah Ta'ala. No? Itu ikodo dale kaya sepakodong pasti dekat apa pong Allah Ta'ala to makada aling ngaci di wali ko 10 manja abil hasanati palahu asru amsalihah ya ko pigaw ko ci di deceng wali ko 10 kama kiro ya sidak ni besa kimi to tangki bisa kini siaga liter solar na lurang 5 sabu magi rope na lepa Pertamina mali solar nang kamo solar na lurang 5 sabu liter lepa Pertamina lisari solar nang kamo solar na lurang 5 sabu liter nasaba degaga salah puluk ko tangki lopot tama ko masina aga manana namuli 5 miliar dale ta kulahun mapus ya kode tak kibor ngilalan no okolino dena no. Kibor ni salang. Ya kode sak rupiah pipet. Ya tu mapatu-patu. Ya ko si ratu sak bu ya salah-salah ni. Ya ko si dijuta ya pipa. Ya ko meki mau usuk pege gitu. Maka magi je we na dinamoy na maka iya to na macarepa. Iya to na mabicu salana, iya to na kape. Paham mo?
di dosa bubonya. Salah kepe ya tuh. Maka nama aja dale kuna dia nama lancar ma patupet. Mako mati itu situ kan ya nor ya dale ikodong. Iya. Iya, takodong ya dale. Apa pengala taala maka da alinga cidi wale ko 10. Jadi dia itu gaga tahu mabasa kasiasi tasapan gare. Engka ga. Dia gaga. Ya mau tuh iba kala sakka wakka sekke rakka. Si capek kayak itu. Maka jamu ke sakka nanti Pak pure pane di pure paneng. Nah karena kita sakka. Iya. 5% tuh. Pak yung kosuki mana mo galungin nama koko Lopo biasa tepo ba minita aja bosi. Lopo makoko icomo ni pupu ya gani semua. Makanya 5%. Pasti 5%. Iya. Alhamdulillah ke pondok pak kepala korang bangun si wali. Arogia ngapai di kode tak bangun ngokoro. Namun sisa misameng apa jadi di masjid kita. Iya ko pondok ibangun tuh pondok pesantren langsung telu. Yang pertama waladun solih hayadaulah. Apa iya nana ukoro monroy romatu maka apalah nilau doang ngi ya naria senggada lawi. Waladun solihah yadaulah. Anak soleh yang mendoakan apa tetap ko pakai pelak korang anak soleh. Ya makiro. Pasti milau doang. Lolongan nih. Yang kedua amal jariah. Kaya sang amal lari nasabak nonroi maka pala nonroi pak guru-guru sinin na apalan na guru mapaka pala siaga egan na apalan na anak maka pala ipasipulu nialet tau mak bangunge tapi ini kurangnya apalan anak guru si banana tapi diberikan bonus kepada yang membangun magai nasabak degaga nana maka pala degaga guru mapak guru kini degaga onrona maka yang memberi tempat itu diberi hadiah oleh Allah. Iya, kemudian yang ketiga agapi ilmu yang dimanfaatkan maka pala inana korona guru to matu mancaji guru pengaji malolo ngasiki nasaba okuy onronge rumah kapala nasabari na macam kapala macam pak guru masuk imatu iya na tude na paja masolo apalan idi na tahu rogila dak pode gaga samme tapak dakke okoro mana sabang karo la dak dega nah kami taranong apalagi kung katau manang ay ya tu tau manang upo dami man di depan na mati na to lima na masalah tahu upo dami man ni aga je meta tanawan tapas saja nga meman ya leta makanya ko layolo memang warang parang pataja na pakilo yan atna kada nabita mambana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah nigi bangun masigi okolino karena po Allah ta'ala lay bangungan istano kilala na surga pa masina po Allah ta'ala namode na sampajang maka nang kajiro to 5 sumbas tas din kana sampajang angka bola na ko suruga angka hotelena namode na sampajang demi na tama iya kamak kadami nabita nigi bangun masigi okolino ibangungan istano ko suruga de anak kada nabita tami suruga de iya ko mas sampajang gunci na suruga makanya ya tu ampai panitia ya napura si mak beresal latai palari si celengange tahu tama ki suruga aki buarangi bola ku suruga de tu namega iya ko ya masumbangi okoro aja na di samenge talusa talimasa de no mereka komen reseta ya komeki mata na pola memang aki buah memang perjanjian ko pong alatali po tapasalamakan ya aja namega ada ongkosok na melo ka rumah sumbangan ke rupa santre paka pelak korang ko sa di boleh bangun mereka kasih bantu po napa ya ko manre baloy po lagi baloy kada jalalu manre paka pelak tu memanre paja ya tu aja na tak dacu na makhluk matu ya tu baloy na sama to ki gawat di solagi iya magalu matok apa iya ko manre baloy dia na kawat dacu lau poda baloy ko moni makna kutuk lau poda makna di manre itu kato nak pesantren me manre lo musapa aku tuh dia nak menjasa ke mengandrusu namang kali nggak baca
Jingnya lagi mangkali nggak baca apalagi kolok-kolok. Iya. Ulama kita dari dulu kan nama gampang. Aki MOU. Tamudangi pong Allah Ta'ala. Demi tu nalengi pong Allah Ta'ala. Kau dia amanah. Betul kan? Ida kare. Karena ini jailun fil ardi khalifah. Kaya pancaji khalifah ki. Yasanya khalifah. Pasele na pong Allah Ta'ala. Ukui na palalo dale. Angka hak na tahu ko tu. Talengi hak na. Apa yan na de. Talengi tataki na cala. Yan na tu nang kataw. Empat diutu na mengilu ni. Empat inilah ka na si batu di watan na. Lama pares sa capu di na tatalu juta. Dia jaga alasan na. Lai bili mi ba mata na ni sentere. Napi suruh mangai pas. Bila suruh si wajah isi juta. Ada je tu pala. Magai nang kagagan na te ko tu demo pasui. Iya. Gerehe. Ubo dami man ni. Jadi mak iya tu ko gamay pa sampajangi. Tadi saya mengatakan minum air saja Pak. Aja tuh minum bawang. Ya kau tuh mandre aja tuh mandre bawang. Ya kau tuh joka aja tuh joka bawang. Ya kau tuh matinro aja tuh matinro bawang. Majinang ka. Ya disamesangnya bawang. Lasuna. Iya. Dah. Aja tinro bawang. Aja tuh mandre bawang. Aja tuh minum bawang. Aja tuh joka bawang. Ya sangnya lasuna. Maka lasuna calak. Dia guys. Nah. Oli bawang. Tegare lale ni gari oli na tanah oli to mila lale si oli ampu mi tangana yan nanti yasak bawang dega isak yan ang kataw makada ustas bawang ustas lasuna dega isak na ito tahu matoa bawang maka jaya tu iya itu jadi iro aja kegayasan potome minum tali wae bismillah ki canggih salawa berakak na to canggih salawa pure baca salawa ilodoni puang tapak berakak ka nga yawe ko tamiril takaliku mancaji pak bura po tapak berakak ka nga yawe ko tamiri watakaliku supaya wadi nga matinulu makasiyang tapak berakak ka nga yawe supaya wadingi kuat fisik puang tapak berakak ka nga yawe ko tamiri watakaliku supaya matinulu betul kan pasalama tau pukul ni lodongi ya komeki tapak berakah ka ngayawe supaya wat dingi magampati kepak disang pura yaro napatino si di si sami mino wat dilologa 10 berakah ye di degage anak tak tilodoni pong tapak berakah ka ngayawe na wat dingang kamapunai ka wija-wija ilodongi aja tinu bawang omar iya iya na tu nak kada tau pandriterio lo pada ki minum tapi dia na pada lolongan. Iya. Yang kedua, kutu mas sempaja aja tak beresan lah bawah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Apa sih sumpungi? Kesama apa sih sumpung? Ya roto mak beresan lang, maga memang nak beresan lang. Ya tu beresan langnya dua mi, siruntu atau masarang. Ya ku siruntu ki ambil salah assalamualaikum warahmatullah. Meki made assalamualaikum. Magina ka makoro. Assalamualaikum lo atau ipasi sumpungi watue. Assalamualaikum lo abio napela pasawatue. Aja mula pesangi ko dia mutama ko watue si wali. Ya natu nak kada sampaja tepat tu. Betuangan na niya ka memang imas sampaja loro riwat tu mas sampaja subuhmu. Iya. Iya kau suju pacapurang ipada nak suju pacapurang sampai jaloro atau kami maniati untuk masang pajang asara nia kami mani magai ya nanti asan nia sampaja si bawa nia melo mas sampajang dena pada maka namagi na toman nia iya kodetan nia mapatui sampajata mapatui apa assalamualaikum warahmatullah mapatun itu iya natutau jo kalau bang de gaga yo pokotania kangi untuk mas sampajang asara kenro ki lo tatak ki menuju ke salat lo ki galunge lo to ko sampajange na sabak puratannya kan melo mas sampajang jadi namoko ki galunge mate na mate itu ki sampajang ya naro yasa sampaja tepat tuh maka apa tu tahu salah paham nasange sampaja tepat tuh dia na sampajang mapat tuh asananya tuh. Jadi tania kangnya
Matarawih ki, sujud terakhir, rakaat terakhir, tarawih terakhir. Atau memang ya itu untuk matarawih atau memang mapasusaka ki. Tanyakan memang nih mapasusaka atau memang. Pasti sumpu memang nih. Makanya itu nasa Nabi tak, umatku adalah umat yang terbaik karena meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Nasalai decengnya, lokko deceng. Ini gak lupa perjalanan na meki matinro. Agak niat aku matinro. Ya kodonna bismika Allahumma ahya wa bismika amut agak pak dongat ta. Maega agak niakang matinro untuk motok masam pajat tahajud. Siaga tata matinro itu ibadah karena tinro tak untuk sholat. Aja ta matinro mati. Tinro desi gaga. Apa ya tuh tinro talu tuh make apa kega tidurnya orang untuk sholat dan tidurnya karena istirahat dari sholat. Kega yasan mata koi pura masam pajat tahajud. Nah dia itu penatama subuh maka demi kak jolo istirahat untuk nanti sholat subuh. Matin roki ya nuriasan tidurnya orang dari sholat untuk sholat. Si bawang kata tahu, nah saya mereka matin supaya matin ro masijak supaya moto matu masam pajat tahajud tete dua tete teluh. Siaga tanah matinro itu dinilai ibadah karena tidurnya untuk sholat. Yo buku makanya matinro masijak na moto matu manonton pak golo ya toh itu melulu kan. Tabahan nih. Aja tapalok bang ibadah tabe di nasiaga tu pak he. Ya ku jam itu sampajangnya tareke sampajang loro 5 menit sampajang asar 5 menit sampajang magharibi 5 menit sampajang isya 5 menit sampajang subuh 5 menit 5 kali 5 25. Nah dia naga nasi tengah jati ya tak gosip sijak bangker ro ni. Bu di? Bu? Makan jamur sampajang tak? Kan jamu bu? Meki kata masuruga bu? Meloki? Idi manipite pada pintu nama sigi kada rua pintu na suruga idi manipite kay mentola tama tak buka mana bahkan nak dangi ki pintu na suruga ya mulai lalu koko niga apa nasa nabita nomor sidi jaga sholatmu wanita yang kedua jaga puasamu itu sholat fardu dan puasa wajib kemudian yang ketiga jaga syahwat yang keempat ridhonya suami apa mi bu sholat, puasa, syahwat, ridho suami. Ya kong kajanda kue, telu mani. Iyalah, apa dia kalakain na to?